kunjani? Hey bekumnandi. Hayi boy, awumeke yambona sakho lomdala uzandi ufunda phi hlala pha igama lakhe ufunda sibusisiwe nangaki yabona kanjalo udlali ufunda sibusisiwe u-9 no-14 makuhle yebo akahle uthanda ukudla wenzani uhlale kamereni abuye ifoni yakhe nje phatha yiphi ifoni phatha iPhone ba 17 hayi bo kahle ngibonile wena yini igama lakhe uyibona yibo kahle bo sishanga ama-iPhone ngathi 17 Pro Max adlala ingane uyingane utsha nje uzaluthe futhi indaba futhi lolo ezenza la uChiskell ngoba kade uyiqanda ngizwa ngaye yini ayibona kahle bonini ayibo ayo sandile dathayo ehleze ngibuza ngasishami uzandi esikwenza njalo nje sandile dathayo ke ayibo kube baphatha ama-iPhone ayibo zama ayibo yini cabangani hayi kahle bona amangosila yini bathi sisakho yini vele ethanda nje nini esihlale kamereni yaphusha njalo yabo le ngane le eyakamakhelothu aphi wena kade khuluma nawe sibuye esikoleni ukuthi wena ufunda phi lona igama lemawakho wathi nje wena uphatha ini uhlanganaphi wathi lokuthumana nami yibo umtsho uthi ngitheni ngimdala mengikuthuma ngahlangana indaba zabantu shame ibandla uneshithi nenkinga nawe nje kushuka wathi nje uyiqanda wena ibo indaba nje eziqandeni ngathi nami ngumagcina yini emtshani ngizanti nje ngijela ngimdala mina maqala ele ngikuthuma kuba ngidala Awuzandini wakhuluma yodwa usuyahlanga yini uthi ngiyacabanga nje kuthi vele kungani balikelenzo noma ngishintsha hey ngenze njani angazi hayi kwenzalani lana hayi ngikukhuluma yedwa la bese angazi Let's